Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndashimiye ku bwanyu muri abantu badasanzwe, muri abanyamugisha. Yesu abahezagire cyane ku bwanyu. Haleluya. Bene data, ubutumwa bwiza buragera kure. Yesu abahezagire. Hari abusangiza abandi, abadushigikira, abadusengera. Reka mbifurize ngo umuntu bwa Kristo Yesu byiyongeranye ku buzima bwanyu. Umugisha w'Imana uruta ukomenywa n'abantu bose ushibamira ubuzima bwanyu muri Kristo Yesu, muri abantu badasanzwe. Reka dusangire rino jambo ryanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 11. Dusome aya makuru ya Yesu na Lazaro. Yesu yarafite umukunzi we witwa Lazaro. Lazaro arapfa. Aheje baramutuma ko Yesu nazazure Lazaro. Yesu ntiyagenda muri cyo gihe, agenda akimisi ne. Ndakubwira inkuru nziza ndagufitiye kuri uyu munsi udasanzwe. Ibisare bipfuye dufite Yesu ashobora kubizura. Dufite Yesu ashobora kuzura ibyapfuye, ibiko biranuka. Dufite Yesu. Igice cya 11:22 baravuga ngo kandi n'uyu munsi, haleluya, n'uyu munsi n'aya masaha ndazi kw'ibyo wosaba Imana byose Imana yo biguha. Yesu arababwira ati Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka. Ndazi neza kw'ibyo wosaba Imana yo biguha. Bene data, hari ibintu bidashoboka ku bantu. Hari amakuru, hari ibintu bidashoboka kuri wowe. Hari ibintu ubona ukabona bino bintu bishoboka. Ariko dufite Yesu. Yesu kandi ndazi neza. Ndazi kw'ibyo wosaba Imana byose Imana yo biguha. Wa mutwaro umaranye imisi, reka nkubwire inkuru nziza. Yesu arashobora kukwishura uyu munsi nyene. Yesu arashobora kukwishura uyu munsi nyene. Uyu ni umunsi ushobora kukubera umunsi w'indirimbo sha ku rurimi rwawe, mu kanwa kawe. Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka mu izuka ryo munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Haleluya. Ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yowe yarapfuye azobaho. Haleluya. Unyizera niyo yowe yarapfuye azobaho. Yesu aramubwira ati Yesu ararira. Abayuda baravugana bati erega yamukunda. Yarariza abayuda baravugana ngo yega yamukunda. Ariko bamwe muri bo baravugana bati mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi tiyoshobora kubuza uyu ngo ntapfe. Batangira kubazanya uyu muntu ko yahumuye impumyi, uyu muntu ko yakoze bino ntashobora kubuza umuntu ngo ntapfe. Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yari insenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Hariyo amabuye ari ku byacu, ariko dufite Yesu avuga ngo nimukureho iryo buye. Haleluya. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi erega ubu aramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Dufite Yesu atazaraba iminsi. Haleluya. Amen. Mukundwa uri kurankurikirana, ibyo bintu bimaze imyaka bisa n'ibipfuye, dufite Yesu ashobora kubizura. Ndagusengeye ngo Yesu azure icyo kintu cyawe kimaze iminsi cyarapfuye. Marita abwira Yesu ati mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Dufite Yesu azazura ibiko biranuka bikaba bizima. Dufite Yesu. Haleluya. Ubushize narababwiye hari ijambo rimaze iminsi isengesheje mu gatondo mzukana rivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwe wose turaseruvuye mu ijoro. Hari umutima w'imbabazi w'Imana. Umunsi ngo Yesu aragenda mu gisagara aho avuye inayini ahura n'abaje guhamba umwana w'ikinege wari wapfuye. Ngo Yesu arababwira ngo nimushire hasi. Haleluya. Amen. Yesu aramubwira ngo umuhungu uzuka, ngo umwanya aravuka aricara atangira kuvuga. Uyu we yabahuranye mu nzira, ariko Lazaro we yaramaze iminsi 4. Bamaze no gushira ikibuye, bahomye, byarangiye. Ariko Yesu aravuga ngo birashoboka. Umva amakuru meza. Ibyawe bisa n'ibipfuye ngiye kubihanurira. Tubihanurire turi kumwe nawe ubivuge ngo nibe bizima.
amen. Aramubwira ati mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti n'uwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yewe Marita we, sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nuko bakura kikibuye. Buno Yesu arangamiriza arati data ndagushima ko wanyumvije. Haleluya. Yabanje gushima se. Ndagushima kunyumva, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ndabizi neza, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Mbivugishijwe kubwa rino shengero bizere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ivyo asemera n'ijwi arirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Haleluya. Lazaro we ngwino sohoka. Wari wapfuye arasohoka, azingiriko kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gifute mu maso hiwe. Yesu arababwira ati ni mumuhamburure mumurekure agende. Haleluya. Hari ibyawe bisa n'ibipfuye, hari ubuzima busa n'ubupfuye, hari ibyo mu muryango bisa n'ibipfuye, hari ibyo uri kuraraba hirya no hino ukabona ntanzira. Yesu arakubwira ngo rekura. Haleluya. Hari igihe gisuma gitwiba. Yohana yaravuze ngo ntakindi cyamuzanye n'ukwiba n'ukwica no gutikiza, ariko Yesu yaraje kuzura, azura ibyacu bimeze nk'uyu Lazaro. Yesu aravuga ni muhamburure mumurekure agende. Yaramaze iminsi 4. Marita yaravuze ngo karanuka. Yesu ntazareba ngo bikubiranuka. Yesu ntazareba ibyo. Haleluya. Yesu yaravuze ngo yamubwiye ijambo rimwe. Marita we yaramubwiye ngo reka ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndi afite ko kwizera. Ariko Yesu aravuga ngo Lazaro we sohoka. Haleluya. Arasohoka aragenda. Bene data hepfo azavuga ngo bano bantu Betaniya ngo batangirwa Lazaro ishari. Yesu yaragiye ngo ariko abantu benshi barizera kubwa Lazaro kuko bari bamubonye n'abari bamuhambye n'igisagara bari bamenye ko yapfuye. Ngo abantu benshi ngo bizera umwami. Abayuda batangira guhiga Lazaro ngo bamwice rya kabiri ngo kubera yuko abantu babizera kubwiwe. Haleluya. Reka ngusengere kuri uyu munsi, dusengane nawe rero sengesho rivuga ngo ibyacu byapfuye n'ibihe bizima, ibidafite ubuzima, ayo magufwa yumye yabwira ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Ezekiyeli ngo Ezekiyeli we mbega ayo magufwa arashaka kuba mazima. Aramubwira ngo niwe ubizi mwami. Imana ibwira Ezekiyeli wewe nyine Ezekiyeli we vugira kuri ayo magufwa yumye arashobora kuba mazima. Hari ibindi wabona bikabona ko ari magufwa yumye. Dufite Yesu, ya magufwa yumye azahindura ubuzima. Haleluya. Mungu wetu wa ajabu. Imana yacu ikora igitangaza kivuga mukundwa. Yesu akuremera ishimwe uyu munsi. Ibisa n'ibipfuye, ibisa n'amagufwa yumye. Haleluya. Haleluya. Gitabo cy'Abaroma haravuga ngo igice cya 4. Munyonga ziyo yizeye kuko twizeye Imana izuzuri zapfuye kandi izayita ibitariyo nk'ibiriho. Abrahamu ngo yizere ibito kwizigiwe ngo zo basekuruza amahanga menshi ngo yiyumvire ko yasezeranye ariyo kwizerwa. Amen. Reka ndagusengere usengera n'umutima wizera ivyo bintu bisa n'ibipfuye bibe bizima mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndasengeye uyu mugenzi uyu mukundwa uri kurankurikirana. Ndasenze natura ngo kintu gisa n'igipfuye. Haleluya. Hari igihe Satani yica ibyacu atwica, hari umaze imyaka ariko umusego arwaye, hari ubabaye mwami, ndamusenge ngo umukore igitangaza. Haleluya. Hari ibyo abaganga bamubwiye, hari ibyo bavuze mu by'ukuri kandi ibyo, ariko twizeye Imana izizura ibyapfuye. Haleluya. Lazaro yaramaze iminsi 4 yarasohotse aba muzima. Umurongo wa mbere watubwiye ijambo ryiza cyane ngo kandi n'ubu ndazi neza kubyo nasaba Imana yo wimpa. Ndasengeye umuntu ngumuhe amagara meza, umugirire neza, utabara urugo rwiwe Mana, urugo rwiwe rugira umugisha. Haleluya. Se w'imigisha we, Imana izizura ibyapfuye izayita ibitariho nk'ibiriho. Ndamusengeye nk'umukore igitangaza uyu munsi. Uyu mwana wiwe amugoye, ndamusengeye mwami. Haleluya. Ngukore igitangaza umuhindure, birashoboka. Uyu mugabo uyu mugore iki kibazo afite gisa n'igipfuye. Haleluya. Ibintu bisa n'ipfuye mu kazi kiwe, ndasenze ngo umukore igitangaza. Se w'imigisha we, hindura ibyiwe bigira umugisha. Haleluya. Haleluya. Dufite Imana izayita ibitariho nk'ibiriho. Muremere ishimwe. Urakoze mwami, amashimwe abe yawe
mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu akuzurira ibyawo byapfuye.